tsa tlholego ka go tlhabolola mahama o ka tiriso jalo ya maranyane. Banni ba kgaolo ya Okavango ba kopile go ikwadisetsa ditlhopho tse di tlang. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se kgaogana le mokatisi wa sone Mogomotsi Mpote. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Boineelo Ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Dr. Mokgweetsi Masisi o gakolotse wetso ka tselentseng yalo Dr. Mokgweetsi Masisi o gakolotse bagwebi ba ditemane go dirisa maranyane a mašwa go nonotsha maitlamo le maikelelo a bone go na le gore maranyane e nne sekgoreletsi sa go nna teng ga ditemane tsa tlholego. Dr. Masisi o buile se fa a buile semmuso phetogo ya bobedi ya mahama wa ditemane ya FESES 2023 ya monongwaga e tshwaretsweng mo Notropokgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka Totang Matlhabaphiri. Dikatlego tsa lehatshe la Botswana mo mohameng wa ditemane mo dingwageng tse di hitileng ke sesupo sa gore ditemane di ka dirisiwa go tlhabolola itsholelo le matshelo a batho. Ka jalo go bole phuthile baitsanape ba mohama wa ditemane ba le 400 ba ba tsileng go buisana ka ditlhabololo tsa mohamo tsa sennalaruri le kgolo ya mohama wa ditemane kwa phuthegong e e tsweletseng ya FESES go supa bokgoni jwa lehatshe la Botswana. Phuthego ya monongwaga e tsile go itebaganya le diphetogo tseo tse di tsileng go nna motheo wa sennalaruri wa mohamao. Emerging technologies such as nanotechnology hold promise in diamond processing. Nanodiamonds, tiny diamond particles, have a range of applications from medical imaging to quantum computing. By exploring these novel avenues, we can broaden the scope of the diamond industry and create new economic opportunities. This, my friends, is mindset change. Botswana has grown from a nation that only a few decades ago used to be unsure of its capacity to host events of this magnitude and global reach, to a country that is now a regular host to big events. Such a rapid growth is only but a testament of the transforming impact of diamonds to this country's economy. Ya go ntse jalo dingwaga tse nne tse di hitileng ditemane tsa maitirelo di ntse di bonala thata mo mohameng wa ditemane di akola bontlha bongwe jwa theko go gaisana le ditemane tsa tlholego. Seemo se Dr. Masisi a re lehatshe leno le mahatshe a epang ditemane a se sekaseke ka kelelelo. Key to maintaining a thriving market for natural diamonds lies in effective segmentation and marketing. Segmentation in this context refers to the practice of categorizing diamonds based on their origin, whether natural or, yes, from a petri dish. It aims to preserve natural diamonds as a premium product that commands a significantly higher price per carat than the LGDs. We should not merely compete on price, but also highlight the unique and impeccable qualities of natural diamonds. We are the only diamond center in the world that doesn't give a platform to synthetic diamonds. Botswana and Antwerp are fully aligned on this. We are dealing in a valuable, limited product of nature, whilst they are cheating the consumer when charging $5,000 for a $200 product. Ereka 60% ya ditemane lehatshe ka bophara di tswa mo kgaolong ya Afrika. Dr. Masisi o gateletse botlhokwa jwa go nonotsha baitsanape ba ba santseng ba tutuga ka jaana ba ka kgona go tlhabolola mohama wa ditemane ka dikakanyo le ditsela tse dišwa go tsisa ditlhabololo tsa sennalaruri. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotsa simolodisa lenaneo le le tsamaisang ditiro tsa puso le le bidiwang Development Manager Model. Lenaneo le tla bo le tsamaisiwa ke borakonteraka ba dikhampani
di hera bongwe tse di thapilweng jalo ke puso. Lenaneo le le tabo le itebagantse le go netefatsa gore ditiro tsa puso di dirwa ka nako, di fela ka nako ebile di dirisa madi a di abetsweng. Dingwe tsa ditiro tse di tla fefosiwang ka lenaneo le ke go agiwa ga ditsela mo lehatsheng leno ka bophara, go tlhabololwa ga tse dikgologolo, go agiwa ga dikolo le dikokelo tse di mo lenaneong la ditlhabololo, le gone go agiwa ga matlo a boroko a badirela puso. Morago ga go simolosiwa ga lenaneo le, borakonteraka ba dikhamphani tse di tla okamelang lenaneo le ba ne ba baya monwana tumalano bone le boikarabelo jotlhe bo bo amanang le lone lenaneo le. Mo ditirelong tseo tse Tautona o na di tlhalositse ka lenaneo la le binang Development Manager Model o re ina le di atlametseng ka jaana pego eo e sena modumo, mme ga re tswelela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re o itumedisiwa ke go bo banni ba lefatshe la Namibia ba amogetse ka mabogo o mabedi mogopolo wa lefatshe leno wa tiriso ya omang go tlolwa kwa melolwaneng. Fa Amogela moemedi o mošwa wa lefatshe leno, moemedi wa lefatshe leno ke go sireletsa dikeletso tsa tirisano mmogo tsa mafatshe o mabedi go akaretsa go nosetsa tirisano mo mehameng e harologaneng ya itsholelo. A re Advocate Rankoro o simolola tiro jaana ya boemedi kwa lehatsheng la jwa lefatshe la Botswana a fitlhela mafatshe ao a setse a tlhagoletse mowa wa botsalano o tiileng hela thata. And so you go there and represent the Botswana government and myself in the execution of the duties in fostering our foreign policy in Namibia. Botswana and Namibia are extremely close. The President of Namibia and the President of Botswana are extremely close. So begin by expressing our fraternal greetings and admiration, fondness to the President of Namibia, the people of Namibia, and express the goodness of the people of Botswana as we pour these on them. Do share with the President and the government of Namibia that we wish nothing but the very best for them, and particularly for our relations. And we're deeply touched by the embracing of the use of our IDs to cross our borders. From our side, it's been seamless. We want to do more. And I wish to promise you and your government and the people to do nothing but the best for that assignment. I've garnered a little bit of insights in what I'm expected to do, and I will also use my experience to explore and bring other opportunities between the two countries. Lefatshe la Botswana la kgoletso seriti se le se tshegeditseng mo ditsamaisong tsa thekiso ya ditemane ga mmogo le tiriso ya tlhokomelo ya ditswammung ka kakaretso go tswela beng gae mosola. Mookamedi wa khamphani ya Antwerp World Diamond Center Re Ari Epstein o buile se kwa pulosemmusong ya phuthego ya Facets mo Gaborone e nngwe kileng bana le seabe ba feta 400 go tsweng mo kgaolong ya Aforika le lekgotla la EU ke letleletswe somola kae kapego. Maikalelo a phuthego ya Facets e tshwarwang la ntlha mo kgaolong ya Aforika ke go dira lefelo le mo go lone bana le seabe ba ka aroganang ditsela tse di maleba ka tiriso ya teemane go godisa itsholelo le go tokafatsa matshelo a batho lefatshe ka bophara. Lefatshe la Botswana la kgoletswe kgatelopele ya lone mo maitlamong a tshwana le ao a go tlhabolola matshelo a beng gae. Like Belgium, home to a close to 600-year extraordinary, innovative, and multinational diamond trading community, Botswana is a country that takes its leadership position extremely seriously. It is doing so with a clear vision in mind: to increase local value addition and boost sustainable national socio-economic development and diversification through its natural resources. Lekgotla la EU le le tswang kgakala le tsalana le lefatshe la Botswana le gateletse maikano a lone a go thusa lefatshe leno go atolosa itsholelo le go aga botsalano jwa papadisanyo jo bo nosetsang mohama o ikemetseng. Private sector investment is also vital to sustaining your economy, along with your commitment to democracy and stability, and of course, your strategic location in Southern Africa. That's why, dear President, you remember
that I immediately supported your ambition to host the Secretariat of the Kimberley process. O kailwe fa go le botlhokwa gore mafatshe a inaakanye le diphetogo tse dišwa le go batla ditsela tsa go itepatepanya le dikgwetlho tse di farologaneng tsa mohama wa ditaemane. Economic shifts, technological advancements, and evolving consumer preferences create a dynamic environment that demands adaptability. Therefore, it is our responsibility as diamond-producing countries and key stakeholders to navigate these challenges with wisdom, with foresight and collaboration, as well as ensuring that the industry's positive impact resonates far into the future. The diamond industry is a powerful engine for economic and social development, and through the hub of Antwerp, yet conflict diamonds have fueled many of Africa's most devastating civil wars. And natural resources should never finance war or human rights abuses. Rather, they should breathe life into peace and prosperity and economic development. Phuthego e ya malatsi a mabedi e solofetse go nonotsha baitsanape ba mogama wa ditaemane ka kitso le bokgoni jwa go godisa. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Wetso a jaanong re boele gape ko pegong e dikileng e gadile ka modumo e mo go yone tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlhotseng a simoloditse lenaneo le le tsamaisang ditiro tsa puso le le bidiwang Development Manager Model. Lenaneo le tla bong le tsamaisiwa jalo ke borra dikonteraka ba dikhamphani di hera bongwe tse di thapilweng jalo ke puso. The DM will ensure the engagement of citizen-owned companies. They will engage them and they will push them and demand and pay. Ladies and gentlemen, I want to remind you that high levels of professionalism and ethical conduct by all parties will be paramount. In their endeavor to expedite works, the development managers and all stakeholders must avoid hoarding of projects by few entities. Avoid soliciting, avoid insider trading and fronting during project execution, all these being illegal and prosecutable. This is consistent with the new procurement law. Ladies and gentlemen, government has already packaged the projects in the Transitional Development Plan into 9 work packages covering the whole country. The work of delivering projects depends on all of us. Let us all do our best to ensure that we succeed in delivering projects. Let us remember that our citizens are looking up to us to improve their livelihoods. Kare tswelela mere ya go godimo ga lehatseleno moeteledipele wa party e busang ya Botswana Democratic Party Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile banni ba Gudungwa mo kgaolong ya Okavango go ikwadisetsa ditlhopho kgwedi e tlang. O buile se fa amogela maloko a mašwa le 327 go tswe mo dipating tsa sepolotiki tse di farologaneng kone kwa motseng wa Gudungwa. Tiny Tsukudu wa bega. Mo ditlhophong tse di fetileng kgaolo ya Okavango e ne ena le kgaolo ya botlhophi e le nngwe mme ba ba kgaoganyang dikgaolo tsa botlhophi mo leetong la bone ba oketsa kgaolo ya Okavango ka kgaolo ya botlhophi e le nngwe e leng Okavango East e jaanong e tlhokang baemedi. Maloko a party ya Domkrag ba kgothaditse go tlhopha baemedi ba palamente le makhanselara a ikamileng go direla party le setšhaba ka botlhaga le botswapelo mo ditlhophong tsa bulela ditswe tse di latelang. Irang gore le nthomelle mo parlamente o nka berekang nae gape le itekeng le senkeng o le ka motlhophang o e leng gore ka re ha ke kanoka gongwe ka nna tona kana mothusa tona le ntsenkeleng mo parlamente o e leng gore gongwe ka re ha re kanoka re le party ra senka mo eteledipele wa ntlo ya parlamente ka nte mothusi wa gagwe mo go wena ka e tla be e le go oketsa thomo ya lona ga ke bue ka ope ke raya gore le lona ba le batlang go ema ditlhopho le tsimolola go itlhatlhoba le irele party sentle o se kwa re o tsena hela ka gore
o itsholeitse gore wa gona mo parlamente mo botshelong. Maloko a mašwa ba ne ba bewa mo dinakong ka ditlhabololo tsa kgaolo ba gakolola gape go dirisa mananeo a puso go tokafatsa matshelo a bone. Go siame mongane ke itse le la thata ka tsela e ga se wena la le rona re lela ka yone mme ke re tlhomamisetsa gore tsela eo e tlile go dirwa ka gore le madi a yone a teng ke ne ka go kopa ko parlamenteng ke rumile jaaka party e nthumile mme parlamente ya rebola madi a so madi a tsela eo go tswa ko mang go ta go fitla go a teng a jeke don crash mme ke le roto a isa madomi gore jaaka mananeo a ntse a tswa a nne rona ba e leng gore ra re tsamaya ka one re bua ka one re ipela ka one ka gore tshwanetse gore re sale morago se Dautu na rona a se dirang. Dr. Masisi wa amogetse maloko a mašwa ka monyenyololo Shalaba a kgothatsa maloko a go ngokela banni ba kgaolo ya Okavango mo pathing ya Domkrag. Thaini Chukudu, BTV News, Gutikwa. Wetsope gongwe ke reng ba lekalana la Botswana Regulatory Authority BERA le itse se setšhaba ka dikweketsego tsa thekiso ya leokwane la unleaded petrol 93 le le tlwaesegileng ka go bitswa petrol e kgologolo le tla okediwa ka 61 thebe litara. Leokwane la unleaded petrol 95 le le bitswang petrol e ntšha le tla okediwa ka 61 thebe litara. Leokwane la diesel le tla okediwa ka 106 thebe litara. Fa leokwane la parafene lone le tla okediwa ka 97 thebe litara. Diphetogo tse di tla simolola kgwedi ya Phalane e le malatsi a 25 ke gore mo go la ka moso. Go fetolwa ga ditlhotlhwa tse go tla morago ga tshekatsheko e dirilweng go lebilwe dipoelo tsa leokwane tsa kgwedi e fetileng. Koketsego ya oile mo mmarakeng kana ole mo mmarakeng tsa mafatshe a bakilwe ke mabaka a le mmalwa. Ole ya Brent e oketsegile ka 8.8% go tsweng go $85 ka Phatwe ka 2023 go ya kwa go $92.59 ka barele mo kgweding e fetileng. Tlhotlhwa ya leokwane la crude oil kana ya leokwane le le sa tlhotlhiwang le le tlhotlhilweng le ntse di palamelela fa e sale ka kgwedi ya Phukwi monongwaga. Mo gare ga Phatwe le Lwetse 2023 ditlhotlhwa tsa petrolo, diesel le parafene di oketsegile ka 2%, 4.39% ka go latelana jalo. Koketsego ya ditlhotlhwa tsa ole tsa mafatshe international di tsweletse ka go tlhotlhelediwa ke dilo tse di amanang le ditirelo dingwe tse di amamhama o. Re a tswelela. Barui ba ba betsweng dipo tsa letsopa le le tlhabolotsweng ka lenaneo la Gatautona ba gakolotse go di tlhokomela ba sala morago ditsamaiso tsa thibelo matlhoko a leruo gore di tle di ba solegele molemo. Tiro eo ya go aba dipo tse di 40 kwa kgaolong ya Nghabe e wetse ka tsatsi la Tshipi. Kotona wa ditlhaeletsano Dikitso le Boranyane Re Thulaganyo Merafe Segogo a neng a rola dipo mo boemong jwa Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa merekeng ya Komana le Tšhatše kwa kgaolong ya Botlhophi ya Mang West. Bethany Mando. Tiro ya go aba dipo tse di 40 jaaka Tautona Tshipi City mo dikgaolong tsa Botlhophi tse 4 e leng tsa Mang East, Mang West ga mmogo le Nkami le Okavango e wetse. Mme mo Komana mo kgaolong ya Mang West re ga e rutwe ba ithatile ke ene a nopotsweng ka jaana kgonne go enoga mo manokonokong a bolwetse jwa makgafo jo bo neng jwa nyeletsa dikgomo tsa kgaolo e ka na le tsamaiso e tsepameng ya go tlhokomela leruo. Compensation a go ne le dikgomo di le 37 hela. Yaanong through good management practices e leng gore ra e rotloetsa re la gone bo go kentisa ga dikgomo o di thibela mo malwetsing gone bo go tsenya ga manyena le gone go kwala o itse gore go iragala mo morakeng o ne a kgona go oketsa palo ya dikgomo tsa gagwe. Boye ga e tle go nna ya mehela ke na le baagisanyo gone ha ba ile ke tshela le bone e tle go anama. Ke malebo a matona nkisetsa malebo a mantsintsi thata e tla tlhoka batho rotlhe ba thota gore re babalele maiteko kana maikaelelo a mototegi Tautona le puso ya etele sempele a diragale. Tona Segokgo yo neng a rola dipuo tse ka thomo ya Tautona o ne a tlhalosetsa barui fa maitlamo a puso e le go tsosolosa mahama o ka jaana o na le bokgoni le go goga itsholelo le go thomamisa fa Botswana a tega botebelo pele ya setšhaba ya ngwaga ya 2036.
molaetsa le utlwa ga tautona a re tokahatse ka re dirang ka teng re change batho betso re tshware ka natla re tetle re hitlhelele maikelo a re nannao a gore ebe re le tšhaba e leng gore ga ya sadisa ope Motswana ko morago ga re bua ka itsholelo ya rona. Ke a mo leboga thata le barongwa ba gage tota ke a ba leboga a be ke leboga ke re modimo ko ne o ba leboge ke a betse gongwe le ngwe go a tsamaya teng modimo mo etele pele. Re leboga thulaganyo e ya ga tautona ba gaetso ha ile gore go na le bangwe ba tabang ba sa e bone go taba go palegile ka gore o ka nna sehuhumi ditsebe tsone di a utwa tiro tsa tautona a di dirang. Barui ba gakolotse go ipaakanyetsa thulaganyo ya puso ya kgwediso ka diatla ka jaana e tla phatlhaladiwa le dikgaolo ka bophara go tla go oketsa lobelo la go tlhabolola boleng jwa leruo le go oketsa letsalo. Bethany Manto, BTV News. Tona wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano merafe go gateletse maitlamo a lefatshe leno a go nna le itsholelo e kwa godingwana ka go remelela jalo mo tirisong ya maranyane. Tona o buile jaana kwa phuthegong ya go abelana dikitso tsa maranyane le boitsanape go tswa jalo ka ditharabololo e leng Technology and Skills Transfer Hackathon Botswana e neng e rulagantswe ke ba HRDC Human Resource Development Council ya Botswana. Tsholofelo Tombale Kapego. E re ka maranyane a tlhokega go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Phuthego e ya Technology and Skills Transfer Hackathon Botswana e solofetse go ribolola dithulaganyo tse di maleba go atla maitlamo a puso a go tlhabolola tiriso ya maranyane. Nngwe ya kgatelopele ke go rotloetsa le go ema nokeng baithuti ba dikolo tse di potlana le tse dikgolwane go tlhagafala mo dithutong tsa maranyane le dipalo ka e le motheo o lolameng go atlega mo go direng le go tlhama didirisiwa tse di ka sologelang botlhe mosola. By embracing technology advancements and prioritizing investments in research and development, Botswana will enhance its competitiveness and create high-value employment opportunities. Furthermore, a robust knowledge economy fosters continuous learning, skills acquisition, and entrepreneurship, all vital components of long-term economic growth. The Hackathon aims to facilitate the development of critical robotic skills among participants, the young people here, through innovation and creativity, in the hope that we can ensure skills transfer. We hope to provide an open innovation space for the next few days and beyond that will stimulate creativity through the connecting of researchers, innovators, and industry players. Tona re banana ba na le seabe se se tona go tlhomamisa fa lefatshe leno la atlega mo go nneng la itsholelo e ikagileng ka dikitso a bo a balana le bona maikaelelo a gagwe a go dira Botswana lefatshe le le tla gatelang pele mo go tsa maranyane. The Global Innovation Index that ranks world economies according to their innovation capabilities has ranked Botswana 85th out of 132 economies and third amongst 28 economies in the sub-Saharan Africa. I want us to be number one in Africa. I want us to move from position 85 to be well below position 50. Baithuti ba dikolo tsa Masunga Senior, Rainbow Secondary le Lomkonko University ba tla gaisana ka bokgoni jwa go aga lebogo la roboto le go tlhama thulaganyo ya temothuo ya hydroponic gareng ga tse dingwe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Dikgaolo tse di mo botlhaba jwa lefatshe leno di humile bojanala bo akaretsa matamo a le mane, ngwao, matlotlo a tlholego jaaka bontle jwa naga le diphologolo ga mmogo le mafelo a boroko tse Batswana ba ka di akolang mo maetong a bojanala. Bojanala jwa meletlo, diphuthego le metshameko le jone bo a gola mo kgaolong eno. We have heritage sites tse di leng teng ka kwano ebile mahelo a ka kwano ke mahelo a mantle a ka mahelo a bobiro e leng gore ha o
tsamaya yana it's a very scenic area e leng gore o ka ja bojanala ka ona o itlhabisa pheho be re na le gone gape mo e leng gore we have a lot of wildlife this side e leng gore Motswana o ka tla tota hela ire di game drive just to enjoy re na le around over 30 tourism operators ba e leng gore ba irile di package tse di harologaneng di package tse e leng gore tsone mahelo a ntseng ke bua a bojanala ba di dirile gore Batswana ha ba ta kwano a kgone go reka package a tsamaele family ya gagwe and see these beautiful areas. Kgothatso ya gore Batswana ba tseye maeto a bojanala mo lefatsheng la bone e lomagangwa le go popaganya setšhaba tshomarelo tikologo le pabalesego gareng ga tse dingwe. Nako nngwe go nna le di systems tse di tshwana di tropical cyclones and so forth tseo di bo rai thata mo mothong. So rona re le batepolo aperitse di trajectory kore ko di tlo di tsamela teng even if there are changes ra itse re lebile di satellite dilo tse dingwe le go bona gore nya ba ka ya kwa ba ska ba ya kwa go gona ga re le bothokwa teng even none airline industry ga gona fly machine e ka tsamayang ya mahatshatse e sa tsa weather. Re terele mbe fande we offer services re na le yone office service ya funeral and maitso e le gore mo go le re thusa la ka madi ya kana ka 7500 pula go thusa bona ba lelapa go boloka yone go tlhokagetse mo kotsing ya tsela re na le yone benefit ya loss of support e le gore yona re be re thusa di beneficiaries of the deceased re na le benefit yone ya medical assistance e le gore yona ha go laetse ya la mo kotsing ya koloi re thusa ya le go facilitate gore o bone dithuso tsa bongaka. Jaaka ngwaga o ya bokhutlong mo dikgweding tse pedi tsholofelo ke gore Batswana ba tla atla mogopolo wa go tsaya maeto a bojanala mo lefatsheng la bone ka seo se ka nonotsha leitsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Tona wa merero ya ofisi ya Gatautona Reka Bomoroeng o supile fa puso nako eno e sa batle go tlogela Motswana ope kwa morago a re go botlhokwa go ema Batswana no ke mo maitekong a bone a go rua dikgomo go tlhabolola matshelo a bone le gone go nna le seabe mo kgodisong ya itsholelo. Tona Moroeng o buile seo jaakana ba dipoo tse tharo tsa disementale Red Brahman le Red Brahman kwa Daunara Tsutsubega le Toteng. Love mo Mario Kapego. Fa aba dipoo tseo mo boemong jwa Gatautona Tona Moroe o na supa ha lenaneo la go aba dipoo la Gatautona le ikemiseditse go thabolola boleng jwa leruo la Batswana le go ntsha nama ena le boleng ga mmogo le go thabolola matshelo a barui. Re Moroe a re puso e eteletsweng pele ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e bata go bona Motswana a ikemetse ka dinao e bile a humile. A ba re gakolole ka ke se ga rona a ba re rotloetse gore re le Batswana a re boele mbongwaong ya rona mo segaroneng sa gore yo kgonang a bela yo mo lenaneo le ga se la puso ke lenaneo le motlotlegi mogolo Raetso Tautona a le ikgethetseng a le itlhophetseng gore e re le mororo mmuso lone o na le mananeo a harologanyeng a temothuo la leruo a ba dira thulaganyo ye gore mpa nna ka namana ka sebelebele ke a bele Batswana ba ga rona. Bomme ba babedi e le mme ya Robi Samati yo dingwaga tse di 63 kwa Daunara le mme le Shahetse Bendu kwa Kumana ke bangwe ba ba seogaditsweng ka go abelwa dipoo go godisa le masaka a bone. Mo a nthuse ditote di godise bongwanake dikukumane tsa metse di teng ke gakoloela gore di setse di le ko tlase mme ke lebogela Tautona ha mphile mpho e tona e ke bona gore tota ke lebogetse gore Modimo a mpone mpho e ke sologela jaana gore e tla hetola botshelo jwa me e be hetola le botshelo ba ga rona mo tikologong ke rapela Modimo gore e ska ya ka nna ja boikgodiso ka re ke tshela ke le nosi mme mo nako e ke supile gore ke na le batsalwa le nna ba ke tshelang le bone ba ke jang le bone. Tona Moroe o ne gape a bela borre ba le babedi dipoo kwa Tsutsubega le Toteng e bong e re Makushe Rukuru wa Tsutsubega le Boifa Mosweu ka tatelano. Mme ke lebogile thata mongame lona bo le mphile poo le batho ba tshile le
ni beng ba mi bote ha ke ne leboha thata le mphile mpho e molemo yana na hompen yana ke tumela hala mo ere hore bile ke ipona hore kante ke motho na ntse ke ntshimole ha tshire ntse ke simolotse ke lema batsadi ba me mme go lema game ke ne ke patagantse le kgomo mme kgomo e ka e sala morago thata ka re le ene na mpoleletsang thare ngwanaka o sale kgomo e morago mme ha o e setse morago jalo e tla go ba go gongwe e tla go boloka. Dipoo tse tsotlhe di kaiwa fa di thatobile ebile di tekanetse hela sente go ka godisa masaka a barui. Love More Mario, Botswana Television, Daunara. Re tswela ka kabo ya dipoo. Mothusa mokwaledi wa temothuo Dr. Boitumelo Mogome Maseko a re puso ya lefatshe la Botswana e mo lebelong la go kabakanya itsholelo go ipaakanyetsa go akola mmaraka o nonneng wa nama ya kgomo ko ntle ga lefatshe leno. Ka jalo a re go botlhokwa go beeletsa mo mogameng wa temothuo ka seo se ka godisa itsholelo ya lefatshe leno. Dr. Mogome Maseko o buile se jaaka na abela barui bangwe ba kgaolo ya Ngami dipoo mo boemong jwa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Neo Modungwa ka pego. Re tshotlego o nneilwe o e leng morui ko morakeng wa Motsintsila ko botlhatlhogo wa abetse poo ya Sussex ya reng o e bitsa First Touch. Ke mongwe wa barui ba Ngami ba ba gotseng poo mo lenaneo la ga Tautona la go abela barui dipoo. Ke amogela ka diata tse pedi ke a e lebogisa ke amogela yana ke amogela gore e ntshe mo tlhokele tego ya go gongwe e teng tsholetse emperekele le baagisanye ka nna. Re sa le fo ko morakeng wa Semelo mo motseng wa Bodibeng gone go bo go abelwa re ke itumetse o rateng yo le ene a neng a tletse ka monyenyo go amogela mpho e ya poo ya Brahman. Makeleboge botsadi yotlhe yo boha mme ke leboge Tautona. Lenaneo le la go aba dipoo le tla thusa thata maitlamo a lefatshe leno a go nna ya itsholelo e fa godimo lebelo la goroga ko le tla gotelela pele. Neo Modungwa, Botswana Television, meraka ya Bodibeng le botlhatlogo. Wetsoa le gone o tsubang segwana sa gago sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mme ga re tswelela. Tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re lefelo la itlosobodutu la bana kwa sepateleng sa se Kitumile Masire le tla thusa go retibatsa maikutlo le go sedila ditlhaloganyo tsa bana ba ba isiwang kalafing ko le gona go tlhomamisa gore ba tswa ko ka menyenyo. Tona o buile se fa bula semmuso lefelo leo le bidiwang Johnny Play Center le le tlhabolotsweng ka dithuso tsa madi go tsweng kwa bankeng ya First National Bank Botswana. Monogai o na le thata mothanka wa latela. Kokelo ke nngwe ya lefelo le sa tsising dikakanyo tse dinte mo bontsing jwa batho mme ebile bontsi bo eletsa go lebala go thelele go gata ga bone mo lefelong leo ntateng ya makoa le dithabi tse ba neng ba le mo go tsone ka nako eo. Mme fela lekgotla la FNBB Foundation le fetotse dikakanyo tseo segolobogolo thata mo baneng ka go thabolola lefelo le go amogelwang bana ba ba tsileng bongakeng mo kokelong e ya se Kitumile Masire go nna la itosobodutu ka ditshenyegelo tse di lopileng madi a fetang 665,000 pula. Ha bula semmuso lefelo leo le bidiwang Johnny Play Center, tona wa botsogo o supile ha pithello e lefelo le yang go itsisa mo baneng ba balwetse e se kana ka sepe. This initiative was designed with a very clear mission in mind, which is to provide a safe, fun and nurturing environment for our little ones to heal, recover and simply be children. It's a home away from home. Moeteledipele wa banka ya FNB mono gae re Stephen Bogatsu a re go lemogeng fa go fola mo balwetseng ba bannye e le kgwetho tsholofelo ke gore lefelo le tla fefosa seo mo go bone. This project is more than just a donation. It represents our single-minded care to the well-being of our children. The Johnny Play Center embodies hope, healing, and happiness. The center, valued at a total of 665,000,
has brought a vision into reality. On behalf of the government of Botswana, the Ministry of Health, the SPMTH Board, management and our children, we would like to thank the First National Bank of Botswana Foundation for this donation from the bottom of our hearts. We look forward to your continued support as you extend the project across a pediatric space which has 70 admission beds. Thabololo ya lefelo le la bana la itisobodutu e dirilwe ke khamphane ya Motswana e le bontlhabongwe jwa go rotloetsa kgolo ya dikgwebo tsa Batswana. Go tlhalosiwa fa marang a phunyeletsang ke gore radiation a le borai thata mme a tlhoka go tlhodumelwa gangwe le gape go fokotsa ditlamorago tse a ka di baka mo dikgwebong le mo setšhabeng ka kakaretso. Ka jalo go tsibogela se baphata harologaneng ga mmogo le batsa karolo ba madirelo a dirisang marang a phunyeletsang ba kopanetse jalo mo toropokgolo ga borone go itsheka-tsheka mme go solofetswe baitseanape ba mafatshe a sele go ta go lekola le go netefatsa gore tiriso ya marang a kana maranyane a ke babelesegileng. Pego ka botlalo ka Yengemali Moyo. Go bolelwa fa mo dingwageng tse di sa tswang go feta lefatshe leno le ne le ntse le itsheka-tshekelwa pabalesego ya phunyeletso ya marang mo madirelong ka dithuso go tswa kwa lekalaneng la International Atomic Energy Agency kgotsa AEA ka e le nngwe ya maloko a lekalana leo. Mme jaanong ditshekatsheko tse di supile fa go santse go tlhokana le maiteko a rileng mo mafelong mangwe a go bolelwang fa bommankge bao ba tla anama ka one go a sekaseka. Industries that are licensed to and are regulated by RPI are in the health, mining, construction, agriculture, and research and education sectors. Numbers of radiation sources and radiation workers around the country are also led by the health sector. The IEA statute authorized the IEA to establish safety standards to protect health and minimize danger to life, property, and furthermore, to provide assistance for the application of the safety standard in the member state. The team will be here, and starting from today, we are starting, and we'll end our mission on Friday. At the end of the mission, we will provide a report, a preliminary report, after 1 month of completion of the mission, and then the final report will come within 20 weeks. Tshekatsheko ya madirelo a babalelang phunyeletso ya marang ke baemedi go tswa kwa ntle e tla ka nako e maleba e puso e sekasekang mananeo le melao e tsamaisang mohamao. We presume, or we are sure that people, the managers, the licensee or the owners of productions are taking care of their workers because they do follow the radiation protection program that would have been signed between themselves and the RPI, and they follow it to the letter. We also have to ensure that we continuously comply with the international basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources, as said by the International Atomic Energy Agency. Mo nakong ya gompieko lekalana la AEA le thusa mafatshe a tshwaraganeng le lone mme lefatshe leno go bolelwa fa le setse le simolotse go nna le dipoelo mme ebile tshekatsheko ya madirelo e tla anama le lefatshe leno go tsisa diphetogo tse di molemo mo madirelong go ka sireletsa boitekanelo le pabalesego ya babereki ba mohamao. Yengemali Moyo, BTV News, Gaborone. Ra di konatela le phata la bosekisi le simolositsweng ka tlhakole ngwaga ono kwa kasane le setse le kwadisitse dikgang di le 61 kwa kgaolong ya Tšhobe. Dikgang tseo di akaretsa dipolano go tubetsa ga mmogo le gona go tlhakana le dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Ka go lemoga sa fa seemo se se tsa phekelo e sele lefatshe leno le phata la molao le okeditse dikotlhao tsa badira molato go leka go busetsa seemo mo taolong. Kitso Temane wa Bega. Mo dikgang tse di 61 di le 32 mo go tsone ke tse di amanang le kgokgontsho ya bong tse go kaiwang di golela pele mme ebile di santse di tla oketsega ka jaaka go ya malatsi a Keresemose.
lephata la molao ka jalo la re go maleba gore le oketse dikatlholo tsa badiramelato segolo jang lefatshe lone e le lengwe a di gogang ko pele fa go tsena mo dikgang tsa kgokgontsho ya bong di re tshwenya jaaka le supa gore dipalo tsa teng gompieno jaaka re boyano yone ya go sukura bananyana re tshwere dikgetse di le 13 ya go thubetsa re tshwere di le 12 ya go tshosetsa re tshwere di le 6 ya polao re tshwere tse 7 ke tshwenyega thata go buiwa ka polao kgosi o ne a bua ka polao a re o tswile ga itse gore ya beta re go le christmas jaana bana ba basetsanyana ba bo ba taya kae mo penal coding e re ne re e baakanya before ngwaga wa 2021 ne te re ga o reipile o thubeditse ka ga molaong makastrata minimum na go atholela 10 years yaanong re okeditse minimum ya gona 20 years banne ba re dikgang tse di a tshwenya mme fela ba ne ba ka fa go na le tse dingwe tse di sa ba jeseng di welang tse ba neng ba kopa gore di tsebogelwe re bogodu jo bo diragalang mo go yone re belaela gore ke jo bo tswang ka kwa ga o ya ko police station a gongwe go ithela koloi e 1 mapodisi ya mararo jaana go na le pavement e le mo motse go na le dikhalvete tse e le gore ka tsone nna ga re di lebeletse ka matho a rona a senang gongwe mo puleng eta bonyeta ra go ithela le gore dilo tse di setse di tserwe ke metsi ra dumela bo a gola anong bo thoka rona re le sepodisi re le setšhaba gore re eme ka dinao re bolwantshe mosologetse gore paving ye ke paving ya boleng jo bo kwa godimo ba ba amegile mo dikgang tsa go kgokgontshiwa ba rotloediwa go begela ba sepodisi mme ebile ba emise go tsholla dikgang tseo ka go direng jalo go dira gore ba dira molato ba seka ba lebisiwa molato Kitso Temane, Botswana Television, Panda Matenga. Wetso go tsena tsa metshameko go tsena kgaitsedi yake Liza o Sekeng kgaitsedi yake. Kgaitsedi ya motho. Ne ke go leboga hela o tsene mo go tsone kgaitsedi ya motho. Tla ke go leboga raitso. Wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi yake a boletse nna ke bidiwa Liza o Sekeng ka tsa metshameko. Mme ha re di simolla hela ka tsa kgwele ya dinao. Mo go Motsimpote o tlhotse a kubilwe jaaka mokatisi wa setlhopha sa The Zebras. Mokwalo o tswang kwa lekgotleng la Botswana Football Association o supa ha lekgotla leo le tsere tshwetso ya go kgaogana le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba morago go sekaseka tiro ya gagwe mme ba itemogela ha setlhopha se se mo maemong a ba sologetseng. Dikgang tsa go kgaogana le Mpote di tla jaana The Zebras e setse ka dibeke di le 4 hela pele ka simolola metshameko ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 kgatlhanong le Guinea le Mozambique kwa Obed Itani Chulume kwa Francistown. Mo nakong eno Botswana e mo maemong a sa jeseng diwelang mo mererong ya FIFA a bo 141. Mokwalo o dileng tshokologong eno o kaya ha khuduthamaga ya BFA e setse e tsweletse ka tiro ya go batla mokatisi yo mošwa. Motshameko wa bofelo wa Gampote kwa setlhopheng sa The Zebras e ne e le wa botsalano kgatlhanong le Eswatini beke e fetileng kwa o fentseng ka dinno tse 2-1. Jaanong re lebatsa basketball setlhopha sa kwa Zimbabwe sa JBC se letse se fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya Africa Champions Club ba sena go fenya Munali Suns ya Zambia ka dintlha tse 87 go tse 50 kwa mabaleng a UB Indoor Arena. Penyo eo e netehaditse ha JBC e fetsa kwa setlhoeng mo kgaisanong ya malatsi a mararo e neng ya akaretsa gape ditlhopha tsa Dolphins ya monogae le Wolves go tswa kwa Namibia. A rutlwepego ka Tlamelo Montshusi. JBC e tsena mo motshamekong wa bona wa bofelo wa kgaisano ba sena go fenya Wolves le go latlhegelwa kgatlhong le bomampodi ba leke ya Botswana Basketball Association Dolphins. Banna ba Zimbabwe ba itse fa pharologanyo ya dintlha e tla nna botlhokwa kwa bofelong go ka nna le sebaka sa go fetola kwa pele le kgaisano e mme ka mo ba kubugela setlhopha sa Suns di tloga ya re kotara ya ntlha ya bokhutlong bao ba wetsa ba tshwereketa pele ya dintlha tse 22 go tse 10. JBC ya seka diga lebelo la motshameko mo katareng ya bobedi ba dirisa maitemogelo a bone go ka ya kwa nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 42-19. Munali Suns e fentseng Wolves ka mafelo a beke ya tswela e sokola mo karolong ya bobedi
le fa ba ne ba leka go ikentsha kwa morago ba seka ba tsenya JBC dingalo ka gope ba nosa kgapetsa go ka felela ba fenya motshameko o bonolo ka 87-50. We knew if we run them in transition, they did not have answers for us. So we executed our game plan, and we eventually went to a 2-tempo game, and just to maintain the win. We've been having a very, very bad second half in Gaborone of late. So we needed to manage our second half because that has been our Achilles heel in this tournament. So I'm happy the lads listened and we executed our plan. The game plan was to stop their transition, win the boards, but unfortunately they came hard on transition and they were brilliant on rebounding. Mo motshamekong wa bobedi go raya gore le fa beng ga Dolphins ba ka fenya Una Moose go utlwala ga bana go kgona go fetsa kwa setlhoeng ka jaana ba lebagane le setlhopha se se latlhegetsweng mo metshamekong ya bone yotlhe. Le fa go ntse jalo banna ba ga Trinos Moyo ba dira ka gotlhe go fenya motshameko go ka fetsa mo maemong a bobedi ka jaana seo se ba neela sebaka sa go tlhopha go ka fetela kwa pele fa ba tshwantshongwa le tse dingwe tsa maemo a bobedi go tswa mo kgaolong tse dingwe. Dolphins e kgatlang ka batshameki ba akaretsa ke sao ba ka Ndawanyana, Thuto Gaborone, Butsile Rambo le Paris Collins ba seka ba kgona go laola motshameko jaaka ba ne ba eleditse ba fetsa karolo ya ntlha ba eteletse pele ka ntlha ile nngwe. Fela mo karolong ya bobedi Dolphins e neng e eteletse pele ke Thuto Gaborone ka dintlha di le 18 ya tswa e tokafaditse tshameko ba fetsa kotara ya boraro ba le kwa pele ka 61-36. Kwa bofelong Dolphins ya fenya ka 75-43 go ka tshegetsa maemo a bobedi mo lokong ka phenyo ya bone ya bobedi go tswa mo metshamekong e le meraro. I just think that basketball should be given a chance, man. We just need a chance. As you can see, compared to other countries in the southern region, if we beat the team that has qualified, we're the only team that beat the team that has qualified, JBC from Zimbabwe. So that shows that we're not bad, we're okay. So I just hope that people will look at basketball differently and see that we are trying and all we need is just a chance. JBC e fetela kwa tikologong e latelang e le Elite 16 Division East ba sena go kwanya dintlha di le 5. Dolphins le Mona Suns di fetsa mo maemong a bobedi la boraro ka tataleno eo ba tshwere dintlha di le 5 mme fela di farologangwa ke pharologanyo ya dintlha morago ga metshameko e le meraro fa Una Moose e di goga kwa mogatleng ka tse 3. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Etso har diwetsa entse e letsa kgwele ya dinao setlhopha sa Mamelodi Sundowns se thulane le sa Pedro Athletic sa Luanda mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa kgaisano ya African Football League kwa lebaleng la Loftus kwa Afrika Borwa mme mo nakong eno ditlhopha tse di santse di ngangane ka lefela setlhopha mo karolong ya ntlha. Ditlhopha tse di jana mo motshamekong wa bobedi Sundowns e se na go fenya wa tikologo ya ntlha ka dinno tse 2 go lefela kwa lebaleng la Estadio 11 di November kwa toropong ya Luanda kwa Angola. Bomampudi ba ligi ya DStv Premiership ba noseditswe ke Marcelo Allende le Thapelo Maseko mo karolong ya bobedi go ipa mo maemong a mantle a go ka fetela kwa ska makgolakganyeng a tla tshamekiwang mahelo a kgwedi eno. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng tshokologong eno Simba SC ya kwa Tanzania e tlhotse kgapetswe ntle ke Al Ahly ya Egypt kwa lebaleng la Cairo International morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha morago gore bobedi jo bo fetse gape ka maleka a nno tse 2 setlhopha mo motshamekong wa ntlha kwa lebaleng la Benjamin Mokapa kwa Dar es Salaam. Dino tsa gompieno di tsene ka Kanoute le Karaba mo karolong ya bobedi ya motshameko. Wetso pego eo e ne re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ga ke di go neela ke diranotse ka nako ya bohera bongwe tota ke di go neela ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke Benson Phuthego o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona raitso go ntsealo kgaitsedi ka ke eme sentle mme tota me ke go leboga ka maatla metlo a gale le gale mo dikganyeng tsa go tsa metshameko la ka mosokele le mo raitso. Thank you. Wetso ne le kgetile ke la isa o se ke mo pegong ya gagwe ya tsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya labobedi. Mafatshe a gakolola go sireletsa ditemane tsa tlholego ka go tlhabolola mahama o ka tiriso ya maranyane. Banni ba ka bongo ba kopile go ikwadisa ditlhopho tse di tlang.
setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras se kgaogana le mokatisi wa sone mo go Motsimpote. Wetso go ntse hela ka tseleng dikgang go di hela nako gangwe le gape ke yone e bong e le mabifi go bollo go mogote go batla reno metsi a nne kagiso. When we talk of the smart sports, which is an internet provision by the government of Botswana